Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na ovaj video na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. I pre samog početka iznošenja današnjih informacija bih vas pozvao da ostavite like na ovom snimku, ako vam se dopadne, da se pretplatite na moj kanal i uključite zvonce da ne biste propustili buduće videe, ali i streamove na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Šta vas naravno čeka? Stream utakmice Bosna i Hercegovina, Vels, potom Srbija protiv Španije, Srbija, Saudijska Arabija i tako dalje. Dakle, nećemo praviti pauzu što se tiče streamova kada govorimo o ovom reprezentativnom ciklusu, već ćemo ispratiti te mečeve i družiti se tu. Tako da vas pozivam da budete sa mnom i komentarišemo zajedno ta dešavanja. Današnja centralna tema jeste Remi Partizana protiv Lučanske mladosti u okviru 28. kola Moćar Super Lige Srbije. Remi koji Partizanu definitivno nije bio onako poželjan, s obzirom da su crno-bijeli sada pali na treću poziciju i iza Vojvodine su. Ali hajde eto da se osvrnemo najpre ukratko na ono što se desilo na utakmici između Mladosti i Partizana. Dakle, ovdje vidite statistiku i glavna dešavanja, a možemo se osvrnuti i na sastave jedne i druge ekipe. Znači, sastav Partizana, njemu će biti akcenat, Milošević ponovo između stativa, Milošević koji eto je vrlo moguće mogao da bolje reaguje kod tog prvog gola. Eto, u stvari napišite vi svoje utiske, svoju impresiju što se tiče tog prvog gola Mladosti koji je već pao u 6. minutu susreta. Dakle, gotovo iz mrtvog ugla je primio gol Milošević, mada i Simić tu definitivno ide kritika s obzirom da nije uspeo da ozbiljnije uopšte da kažemo omete u toj situaciji Ćirića koji je vrlo lepo prošao po levoj strani i uspeo da matira dakle Miloševića. Ko je još bio u postavi Partizana, iznenađenje je možda bio. Vidite ovdje da je Ugrašić na špicu. Ja sam se malo zbunio kad sam vidio iskreno postave jedne i druge ekipe. Da li je to greška Ugrašić na špicu? Šta se ovdje dešava? Da, Ugrašić stvarno jeste bio na špicu. Zašto je Ugrašić bio na špicu? Dakle, ovdje imamo podatak da je Andriju Kostiću stradala tetiva, odnosno da on zbog povrede tog dela tela nije bio u protokolu što se tiče utakmice sa Mladosti i da se eto nadaju Partizanu da nije ozbiljnije prirode povrede i da će se on vratiti i već biti dostupan za utakmice sa ekipama Čukaričkog i Novog Pazara. Ali pazite, Partizan znači na klupi ima igrače poput Poltera i Lekića koji su klasični špicevi. E sad, zašto je Ugrešić startovao? Dakle, da li je to pod znacima navoda moralo da se desi? Znamo da nije startovao u prvoj utakmici, znamo da je on bio, odnosno da se predstavljao kao neka tačka sporenja, što je na kraju Blagović negirao, odnosno izjavio da ne veruje da je zbog toga napustio Partizan, ali evo, Ugrešić na polu špicu, to nije definitivno dobro izgledalo i Partizan preko njega nije stvorio nešto značajnije. Kasnije Polter je igrao na poziciji napadača, znamo da je postigao gol. Lekić takođe. Postavlja se pitanje, ako ne dobija već šansu, zašto je prekomandovan, ali sa druge strane imamo trenera koji uopšte nije ga trenirao, dakle u prvom svom mandatu, tako da dosta pitanja, vi mi odgovorite na neka od njih, ali eto, Ugrešić na špicu, nije Partizan izgledalo dobro i Partizan je prvi put pripretio preko Vanja Dragovića u 15. minutu, udarac sa distance, pre toga kontra Mladosti, znači mogli su da vode 2:0, intervenisao je Milošević. Potom, 33. minut, važan detalj, crveni karton za Mladost, Partizan ima igrača više, znači otprilike 2/3 utakmice. Šta se dešava? Dakle, Sek je prošao sjajno po desnoj strani, Sek koji je danas bio, odnosno pre koliko već dana, najbolji igrač Partizana po meni, odnosno po onome što sam mogao da vidim, jer je kreirao šansu za Vuketića u drugom poluvremenu, kreirao šansu za Natka, centrirao kod gola Poltera, imao tu priliku, nije realizovao, ali eto crveni karton je usledio posle prekršaja i šta se dešava? Partizan dakle na poluvreme odlazi sa minusom i u drugom poluvremenu jest Partizan bio ekipa koja je zaista više pokazala, ali opet očekivano, mislim, Partizan igrao protiv ekipe koja se nalazi u donjem delu šampionata, koja nije pobedila od novembra, 10 utakmica, koja ima jedan bod u prethodnom periodu, prethodnih 5 mečeva, tako da je Partizan da stvarao šanse, ušli su Natko i Zahid, to je pristojnije nekako izgledalo, međutim samo jedan postignut gol i to preko Poltera, onako nekako je Polter se snašao polumakazicija, ne znam kako ono da opišem, znači centar šut Seka, odbija se lopta od Đurđevića i dolaz do Poltera, sjajno snalaženje, nema šta, pričali smo u Polteru, da li će on napustiti Partizan, da li će ostati u Humskoj, evo sada je postigao svoj debitanski gol u crno-belom dresu. Šta se dešava dalje? Prilika za Partizan, nekoliko udarca Natka, prvenstveno onaj u nadoknadi vremena bi trebalo da se istakne kada je odlično intervenisao Stavenković, kojem je to bila najozbiljnija, da kažemo, odbrana, potom šut za Hida i nekako sa gol linije gotovo se spašava Mladost i šta sledi? Sledi Remi Partizana 1:1, situacija u kojoj su crno-beli eto prekinuli pozitivan niz od 7 uzastopnih pobjeda, odnosno 6 uzastopnih pobjeda protiv Mladosti izlučena, ovo bi bila 7. Remi i
ekipa mladosti, ovo njima definitivno znači, s obzirom da su oni u borbi za opstanak i pitanje je da li ćemo ih uopšte gledati naredne sezone u ovom takmičenju. Biće definitivno u play-outu. E sad, zašto je ovo problematičan za Partizan? Sada ćemo se osvrnuti, dakle, ne samo zbog Kostića, već evo, vidimo kakva je situacija što se tiče tabele trenutno. Dakle, Partizan je treće mesto, ima u odnosu na Vojvodinu bod manje. Vojvodin ima bolji međusobni skor, znamo da su pobedili Partizan na Karađorđu 3:0, Partizan je slavio Humsku 1:0. Vidimo da je Vojvodina sada i u boljoj formi, vezali su 3 uzastopne pobjede, pobedili su sada napravili 4:1, pre toga slavili u Kragujevcu, Partizan sa druge strane jedna pobjeda u prethodnih 5 mečeva. I igra protiv timova, dakle vidimo s kime igra Vojvodina. Vojvodina će da igra protiv IMT-a, tima iz donjih dela šampionata, i igraće protiv Radničkog iz Niša, tima takođe koji je trenutno u play-out zoni, koji evo, nema pobedu u prethodna 3 kola. Sa druge strane, s kim igra Partizan? Partizan igra sa Čukaričkim, Novim Pazarom, ekipama koji su u gornjem delu šampionata, ekipama koje, evo, Novi Pazar ni jedan poraz, 2 remija za redom, igrali su upravo sa Čukaričkim. Čukarički jedan poraz, doduše je to od Javora, ekipa iz donjeg dela šampionata, ali timovi koji su u boljoj formi što se tiče rezultata, odnosno na ekipu Partizan, takođe su timovi koji su promenili trenere, znamo da je Lalatović sada na klupi ekipe Novog Pazara i sa druge strane ekipa Čukaričkog promenila je takođe trenera, više tu nije Marko Lešnjak, već je došao nekadašnji trener Radnika iz Surdulice, tako da Partizan ima teže utakmice na papiru i ako ostane na trećoj poziciji, Vojvodina će imati prednost u tom meču kada govorimo o play-offu. 7 utakmica do kraja što se tiče tog dela sezone, 9 kad govorimo o aktualnoj kampanji i Partizanu, tako da definitivno mislim problematična situacija za Partizan. Evo, i sam Blagović je rekao, mnogo je razloga za razmišljanje, prosuli smo prvo polovreme, znači stvarno Partizan, ono prvo polovreme. Ja sam putovao tada, pa ajde, koliko sam ispratio sam, ali mislim, evo, prečenje iz kontranapada, kao što kaže Blagović, još 2 šanse Partizan, znači kakve su to bile šanse, baš nisu bile neke konkretne, da tako kažemo. Udarac Dragovića sa distancije, još jedan udarac imao Dragović u drugom poluvremenu. Nema Partizan, evo, Blagović konstatuje, nije uspeo da pronađe adekvatan odgovor, agresija, dovoljno energije i tako dalje. Partizan je, eto, ako je nešto pozitivno uspeo da da gol u tom drugom poluvremenu, prvi ove sezone, ali eto, 7 utakmica uzastopno kako Partizan nije uspeo da sačuva mrežu netaknutom. Blagović misli da će se pomak u narednim utakmicama vidjeti. Da li će biti tako, ostaje nam da saznamo, ali eto, do tada će fokus biti na reprezentativnom fudbalu. Najpre na reprezentaciji Srbije pokušat ćemo da ispratimo obe utakmice zajedno na streamu. BiH vidjet ću, pokušat ću i to da odredim u narednom periodu, odnosno taj meč sa Velsom. Verujem da će biti veliko interesovanje zato što je play-off za svetsko prvenstvo. Tako da ljudi, hvala vam na pažnji, ništa, ako Bog da, družimo se uskoro na tom sadržaju i do tada sportski pozdrav Dušan iz kanala Dušan Fulunix i još jednom poziv, like, subscribe, ako želite da mi podržite, zvonce da vam stizu obaveštenja za budući sadržaj i naravno komentar o aktualnoj situaciji u fudbalskom klubu Partizan.